In the Bankulu. Ngiyanikelela abantwana benkosi enkulu ethi Kristu kaNazaretha. Inkonzo yesabatha yasemini siyiphathelwa uMvokelo Cibane okhona lapha ekhaya enkosini. Ngiyayikhetha inkosi enkulu ethi Kristu kaNazaretha. Bantwana abahle enkosini, ngiguqe endaweni eshisayo, bengithi makusanda ukuvala umhlangano ngoba kade uvala umhlangano wasentabeni, sisikholelana ukuthi sizolanda igqoko. Isithathile sabe sasala sasendlule bengithi ngizazolanda sona kanti Jehova kokusela ukuthi cha wena uzothi ubaphakela. Ngiyacela ke uNkulunkulu omkhulu Shembe onyazizwe amazwi avela kuwe azophilisa abantwana bakho, ngoba njengoba besuka indawo ngendawo beze kuwe, abanye bafuna ukuphila, abanye njengoba bela khona ufuna ukusinda khona manje, olambile olambele uShembe ohluphekile, ungafanele manginika leli thuba bese ngiyazinweba la phambi kwabantwana bakaShembe. Kufanele ngikhulume izinto ezizobaphilisa. Kade ngilele ngimvu la ekwazini njoba ngizalwa la eMakadini umfula wakithi ukwazi kuhlukaniselana nokumanaza. So umfula omusha lo iMatabethu sunenduna yakhona umfula. Ngesikhathi sikaBhombela lapha kithi mawudlula intanda ushona naye uyakithi
intombi ka25 zayisuka ekhaya zihlabelela ziyokwenza u25 ephambili zidlula kawe groom khona umlungu abantu wegroom on the plaza ziyonqamlentana ziye phambili ngenyawo uyangifaza umfundisi ngenyawo ziyokwenza u25 manje la uBhombela useyafika ke kuleli izwe lakithi emakadini ufika kaNgcobo wehla washona phansi ekwazini kunomfuna umdloti uthi ufica unkosikazi uthi ucela ukubona umnemzane womuzi amadoda kulesa sikhathi ayinolaka nje yabona ayibusa futhi ayingaswele lutho ayingalambile njengathi maye ngafundi ukukhuluma nomuntu ayingafuni ungabe indaba zanethu kanti usehlangene nenkinga yento bhekene noBhombela isitimela samabhola uma efika usethi ucela ukubona umnemzane le ndoda igama layo okuthiwa uMdunuzi yakithi la imfuleni indaba ezinje vele kancane yazi uthi ke izala lo sanduhamba indunu udini khona uzozwa kahle uthi lento engikhuluma ngayo eyakhona la kithi angifuni ukuphumputha uthi ke unkosikazi wakhe ngicela ukubona umnikazi omuzi ashawa uvalo unkosikazi athi angazi noma uzovuma yini wayethe eqelelele wayeseya kuyena kanti ushembe lo phela manje sefikile ayavuma le ndoda yeza mayifika kuyena uthi awu sinakusiza ngani buza uNgcobo abese ushembe ngizocela indawo yokusonkisa amaNazaretha ayengekho amathempeli lawa agcwele la kithi ayengekho angabani impela ngizocela indawo yokusonkisa amaNazaretha ebisithula lensizi ithi ayi ufuna into enzima kangaka besithi hayi kulungile buya kusasa ithi kulungile kunenkinga la kunesiziba esesiqedile inkomo ishona ngishathi nempondo engakanani isithele ngaphinde uyibone nathi inkabe engakanani isithele ngaphinde uyibone abese ushembe kulungile ngicela ukubuya kusasa wenza ushembe ukuthi aqoqa amadoda ushembe ufuna umbone afuna ukuthi umdlele khoneni ufuna umbone nje kahle wayesebaqoqa wabuya ngakusasa mayefika sikhuluma ngosizi usizi lodwa lesikhuluma inzima lento kashe ngoba umthumela lapho uyazi ngeke abuye uyazi ukuthi ngeke abuye lapha kubuye lutho wayesengena wawela amanzi wawathi wawela amanzi wayesengena phakathi babona ukuthi bhumbu amagwebu lutho kwathulela isikhathi eside ikhona le ndaba lakithi abanye abazi kwathulela isikhathi eside uBhombela phansi uthe ngasazelela kwabona amagwebu ethi kwabathi hayi sekubhedile kanti ababuzana waphuma etshete inyoka etshete ehlobo ayibongo sekunelithe umbuzo uthi ngabe wenze njani ngoba engasekho sifile akwazeki noma wayikinya noma wenze njani kodwa khona waphuma engasekho khona
ikhetha lagumeda alikholwa kuleli bandla alikhohlwe leyo nto khona lapha esuke emdloti alikhohlwe le ndawo baba uthi ngeke aphume waseyaphuma waseyamnikeza indawo wayikhomba indawo ithempeli bekuyiniva ya thempeli baba omkhulu nje lokuqala iseniniva ya iphethe umshumayeli uphekwa ukhona la ekhaya ya khona ke indodana osebamba umsebenzi lapha nje bebhizi la ekhaya seninyukile manje liphezulu senike ngilebala amagama mathempeli bantwana benkosi sikulolu hambo losizi akuyona into elula lesiphakathi kwayo uma sinike lo msebenzi kaNkulunkulu engathi singaqaphela ukuthi akuyona into elula le esinikwa yona ngoba ukuguqa kwami la ngenzeka ngilahlwe yakaguqa insizwa la yathi mina nginezigcawu ezine mina yathi siphe sakho yathi asikho yini edokodweni usekhohliwe ukuthi labantwana ushembaya abahlanganise bengenalutho akhimizi usekhohliwe ngoba yena namandla esenezigcawu ezine esegalwe kane wakhohlwe ngumfundisi walimala lo mfundisi uNkulunkulu wamlinga wathi phuma lapha ekhaya vula abanjani akade benetha uNkulunkulu phela yenza into ngamabomu no Faro wathi ngizokwenza inhliziyo yabaFaro belikhuni ukuze bakwazi ukuphuma abantwana baIsrael ukuthi baphume uFaro eGibhithe kodwa yenziwa uNkulunkulu inhliziyo kaFaro ukuthi ibe likhuni ukuze bakwazi ukuphuma lo shembo phambi ukuthi bakwazi ukwenza lo amen la phezulu la nje ngenhla emzini lo ophezulu omusha ngangabona into eyisimangaliso uSeptember saqoqa inkomo zomhlangano babe khona befundisa ongidi usithola umvangelo ngithi wayekhona nale ndodeni bamaswidi yayikhona ufuna babe baningi nayo uNgcolo wayekhona baningi nje umshumayeli umkhize la eNanda wayekhona baningi nje abashumayeli unkofana wayekhona libaleli la inkosi yanikelisa inkosi uthini sase siyokhonza kuba azobona inkomo zomhlangano wakhamuka ubaba ethetha ephethe isambrela manje hawu nenzani ningiphazamiselani umhlangano umsebenzi kaNkulunkulu ungakani niphazamiselani uyathetha ngiguqe ngapha kuguqe ubhodi ufuna nizwe kahle amen kuba kwaba khona ubhodi la ekhaya kuguqe yena ngala wayesenza ubaba uthi nenzani manazaleta ningiphazamiselani umsebenzi kaBhombela ungaka uthi anibonini ukuthi ekhona nangu umnikazi wayo yonke lento wasithatha isandla wathi umnikazi wayo yonke lento ayibonge Nkosi enkulu amen kwakuye uyazi ushambe manje into uyayenza ingqondo kuyihambe ngamabomu kwavuye wathi ngiyafundisa besakhohle kade ngilele ngimvu
inkinga angizoyichaza kakhulu indaba ngoba ngiyisaba la kodwa ohlakaniphile uzobona ngikhuluma ngayo ngake ngathunyelelwa la bafika inkosazana ingilandile la eNzansi inkosi ukuthi ngiphezulu uthi baba mtsheleni ukuthi mayefika la angezi la ngaphakathi afika ahlale lapha endlini evakashi aphendula amehlo abuke ngala mhlawumbe 7:30 kuya 8 izinto engasezinhle ingakho ngafuna ukukhuluma le kodwa khona indaba engiyakuyona engayibona khona into engayibona ngalolo suku kodwa futhi nangalelo langa emva kwaloko eyadlula kwabe ngathi angiyibonanga ngabona ngihleli ngiyabuka angazi kuthiwa ngizohlalelana ebusuku ngiyabuka ngiyaphetha ngiyabuka namaphoyisa futhi anginakile hey akhamuke lo bhuti lo ngenzela ukuthi ngelilanga makwenzeka silahlwa singayisoli ngoba khona isho enjalo lokulahlwa ungayisoli ngoba thina simonile ya simonile ngakubekezela wona mhlawumbe wabonaka kahle awusimonile ukuthi ushaya uqobo lakho hey ngambona ephuma ephethe ubho oy bafuthu engathangizwa kahle uthi ngolikhona amen erife umsebenzi bathi we hand off wemadoda hey bafuthu ayikhona wawuthatha umsebenzi wawunikezela enkosini lephambi kwethu ngibuka ngamehlo wathatha ubhoko waliphatha kwakhona umshumela ukuthi bani ukhona la ufakazi uthula msekho angifuni ukuthi babethulweni kodwa ngambona ebakhomba bethandaza ehamba nabo ethunyiwe ngambuka la ya futhi kuhle amehla makhulu ngambu uthema iseqedile ukwenza lo msebenzi wasethumela izwi ukuthi angitshela ukuthi angehle angifuni ukukhuluma ngento engenabo ubufakazi njengoba ucibane lo sele ngithema ngibuya ngifika la ekhaya ngamdonza ngathi usakhumbula yini wathi ngathi uyakhohlwa nusanikhohlwa ngoba izongilimaza lento kusasa izonenza ngihlubuke kalula ukukhohlwa kade ngilele ngivuke kakhulu angithi ukuhlehla kancane ngiyishiye ngamabongo ngoba khona la isuke ithinta khona ngoba ngisho kufikwa la ubhoko labangwa ngathi nasengimamazana ukuthi hayi umuntu edeleni alithatha ubhoko aqala ukuliphatha ufuthi nani khona amadoda engafuni ukuba bathathe ubhoko kodwa nasekumamazeka ukuthi hayi miyekeni akaqala ukuliphatha lolu bhoko olubangwayo akaqala ukuliphatha futhi umhlola ikazi yenzeke
ziba leqala ngqa ushembe khona athi qhubeka nomsebenzi ngaphandle kwenyanga yezulu yanikwa inkonzo lapha kithi kwazala inkinga yento kwazala inkinga yento ngesikhathi senkosi inyanga yezulu ingane into eyangazi ukuthi yini kuphuka kulele fike sekuqhosha itha ubaba uzala wayesezala inkosi inyanga yezulu wafuka wazobika yathi thatha uvaselini umkhothise eksene emini ntambama umgcobe umkhatha umzimba wonke kwayiminyaka enziwa lo mkhuba kule ngane kwahamba yaze yagcinisa ikhasa abafowabo sebeyafunda yakhasa amadola zabamnyama ufithi isimnyama bayadlala laba abanye yonishiswa yilanga sasebenza impela nje izalo umfowethu ngimela maye kwahamba isikhathi yashintsha ibhantshi inkosi inyanga yezulu ukhona ushilo sabathi munye lo shene amen ungamkali usho njalo ungamkali lo umwekha munye nje basebenza indlela yodwa amen kwafika inkosi uThingo emva kwenkosi inyanga yezulu ayikubaba msekhe emhlabeni kwaphoqa ukuthi akuye thina ke manje siyombika kubaba igama inkosi uThingo yasimuka ngathi wathini ubaba wathi baba somkhatha uvaselina simkunyisa wona simka wathi hambani nenze njengoba ubaba ayishilo sakhuza indlela saphuma sayenza lento lutho kusukuma anoba nethemba uManazaretha amen izwi kaShembe aluweli phansi uma uShembe thako ngoba ukuthi kuyoba yiko kodwa wena ufuna ube nethemba khona amen sathi ma kwaku-23 kwakusinisa mina ngiphethe indwela hayi ngimuhlele nje ngalapha nginayo inkinga hayi usingayintela njengathi izizweni anginayo inkinga anginaso stress nje ngasengidini ngiyibona insizwe ishaya ngathi yawusaba umhlabathi kanti cha ushaya impela ngoba kulapho uzokudala inkinga hayi kwadala inkinga manje u23 ukhona lo mfana uhleli lapha odongweni ziyabuya ngizinto imemeza baba ngasukuma isho kancane ziyakhala imbombe ngizwe ikhona into ememezayo bese ngihlehla la ngibashiye mangithi uyena usebambelela ngodonga usesukumile ayibona inkosi enkulu yakithi ebuhleni baba amen akakagalo nje abafowabo baganiwe bashadisela manje bahamba ngemoto uNkulunkulu isimangaliso ila ukuhamba imbongo inkosi yesizwe amakade ibongelela inkosi amakade eyithinta nje lapha nalapha njengamanje uthisha la esikoleni high school eMabayana amen la isazogana cabanga umuntu osazogana manje nabantu abakade bashadisela abazali insizwe nentombi ngoShembe sekudala inkinga ke manje ukuthi hayibo nayikho indaba yokuthi kufanele sizobonga ingane sesiyancinzana nomfowethu ukuthi azobonga bangena la ezombonga iminyaka ayihlala phansi u7 ngiyala ekutheni lo Shembe ngomhlwanisi uma befika la kubaba angithi umthetho akakwazi ukusheshsha kahle ubaba usiyamkhaya ukuthi bizani lo usheshisenezela uphi lo u7 years kusho inkosi unyazezulu ithi bizani 7 years uphi u7 years
neze abakafiki kuye kodwa useyazi ukuthi 7 years uhlala 7 years uthi bizana 7 years wabakhithi 7 years kwathi hayi ubiza wena wasefike guqa phambi koNkosi waseyilanda indaba wasekhipha isibusiso baba ayibonke Nkosi enkulu ngithi kuthina kade mlele ushembe umoya ingakho kwathiwa singamgwinyi singamgcobi asomgwinya limbonile lo shembe kwadala inkinga ngelinye ilanga ekhaya unkosikazi omncane ufuna ukubeletha kubeletheke hayi sengifuna ukuhlala phansi ngawo umsebenzi kaNkulunkulu ufuna ukubeletha akubeletheki usesesibhedlela osindisweni manje kimi ayikho indlela yokuza kombika uJehova anginaye phela umunye ushembe unyaza iBonkosi amen ungabi noshembe uboba noshembe oyedwa ayo amen wena uzaqile ngithi mina ungabi noshembe uboba noshembe oyedwa uthatha ngelilanga yona uma basemkhumbula ukuthi ayikhona angithumele umkhwekazi ngoba esakhela ngaphandle angiphuthumele enkosini uNyazi bese fika kubaba undodakazi wami ngithunywe usibanibani akubeletheki athi inkosi ibusisa uzobeletha yalazi ke lelo zwi lapha ekhaya amen lutho kuzokwenzeka nakuwe ufike kushembe kunenzeki busukhuluma lokukhuluma uzokhuluma kufanele ube nethemba nethemba ushembe ube nesibindi lutho angabeletha ngicabanga ngizokwenza njani bese ngiphinda futhi ngithi haya ubuyele kubaba akekho phela umunye sobika kuwe abuyele athi uyaqhamuka nje nenkosi vele iqhamuke eminyango yini mama sewenze njani anibeke udaba njengoba kade ngisho athi baba ngikhuluma ngoNyazi njalo eNazaretha athi baba hawu akakabelethi athi baba athi awungibuzele kuyena ukuthi intambo engangimnike yona kunezinto zale ekhaya intambo engangithe ayifake la okhalo wayenze njani ushembe usikhumbula sonke njengoba soza soyibika ukuthi kuwe ngangithe kuwena ngangithe ayemaningi amakhosikazi ezoyibika kodwa ushembe akakhohliki ukuthi unkosikazi wami wayethe nansi intambo ifakela ukhalo okuyiyona ezovimba ukufa ngoba wayesekubonile ukufa okuzawufikela lengane sesiswini uthi wayesefona wathi ikuyena la kuyena wathi mtshele ayigashule kusho uNyazi uthi le iyona esivimba ukuthi afike umntwana yayivimba ukufa mayisonke lebeletha ayigashule wasegashula onesi babeselebela indaba bathi bebuya esikhali insizwa ibonke Nkosi enkulu yakithi ngangiseThekwini ngayiqamba wathi mangithumela imoto nje ngithathe ekhaya ngayiqamba khona lapha endleleni ngathi amancibana abele ngoba ehlulekile wona abele uNyazi kodwa omunye ngoba khona abantu abamthanda kancane hawu igama leli ngathi abele uNyazi
Bangicaba ngokamisa ngathi Abel kwasukuthiwa Abel ngibonga usekhulu esinye. Ayinhle leyo insizwe yagugu. Ngoba inonyazi. Amen. Nomona uthifane yakhe. Bantwana benkosi. Lo nkulunkulu esinaye into ongayazi ukuthi ungayithini. Bengihamba phansi leminyango unyaka odlule uhamba phansi nakulonyaka. Ayibengimbuka. Ngibe nesikhathi sokumbheka. Kodwa khona indawo angenzela inkinga ngoba ngayibuza ukuthi ngifuna ukubona ukuthi njengoba manje sehla sisuka la sishona phansi esigedleni udaka malunje ubaba ugqoka into emhlophe ngifuna ukubona ukuthi izoba njani. Mhlawumbe uzoyithatha ungayinaki lento. Hey, kanti ngifuna ukubona ngafika eKhenani udaka ligama enxela. Sathi masidudula nasi isiteshi sokugcina sesisuka esigedleni la ifike ikhokhela khona uthe mesuka khona limhlophe eqwayite. Sanenzana wodwa kanti kwenzakalani ubenyathela kuphi ngathi hayi nanto olunyela indleleni lalibila lo sesisuka manje seyibheke khona safika futhi lapha kwenzeka into efanayo futhi lisemhlophe eqwa. Awuyena umuntu. Nazo into efuneka iringe kuthina ukuthi siqaphele. Izawusilimaza. Sizawulimala. Akusiyena umuntu. Amen. Nkosi yamakhosi. Uma ngase ngiqhubekela ngabe ngona umsebenzi wakho. Kodwa ngicela into yinye. Uthi ukhumbule obaba. Ngifikile phezulu intaba nganikelela umkhulu. Wayengahambanga kahle. Wakhela uzungu abantu bambulala. Wayindoda eneshwa nje ivele ivukelwe izitha. Ngaphambi kwabembulale bake bazama ukumbophisa kwashenye indlu yomfowabo abafowabo behambile. Kwaqhamukisa kwazi khona imndeni sathi ngimbonile impela uyena uSibanibani. Wayehudulwa ihashi liya naye enkantolo. Leyo mbopha lobuhlungu. Mhlambe bengilapha phakathi komuzi ubabelo umkhulelo wayahudulwa ihashi. Ugijima usebenze engaleka umkhulu wakho uhudulwa ihashi nawazi. Mhlambe uzugcina usukhona nokusolayo nokubona ukuthi ungakwenza ukulungisa kanti lo okuthumela lapha usenkingeni. Ngifike nganikela umehlo ngiyabona mhlawumbe ngakho ngiyoba ngiguqela yebo Nkosi. Amen. Nkosi yamakhosi. Ba. Nkosi usisebenziswe. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umvangeli inkosi inkosi izimbusisi. Sizovala inkonzo yethu manje ngestabelelo sekhulu wamashumi 143. Docela umshumayeli Mazibuko wawabheka uMvulu yasolethelwe inkosi inkosisi. Nkosi usiphambi kwangcwele. Uyaphuma umhlangano olesibili wethuthukweni eGoli inkosi inkosisi.
Thank you, Lou.